Amakuru mashya AS Kigali yahinduriwe izina none iri kwitwa Kigali Football Club. Muraboneza abakunzi b'imikino cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Murakaza neza kuri iyi nkuru. Uyu munsi turabagezaho inkuru ikomeye iri kuvugwa cyane mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ikipe y'umupira w'amaguru ya AS Kigali yahinduriwe izina ubu ikaba iri kwitwa Kigali Football Club. Impinduka zishobora kugira uburemere bukomeye ku ikipe, ku mujyi wa Kigali ndetse no ku mupira w'amaguru w'u Rwanda no muri rusange. Ariko si izi mpinduka zisobanuye iki? AS Kigali yahinduriwe izina. Ni iki cyatumye hatoranywa izina rya Kigali Football Club? Kandi se ni iki abakunzi b'iyi kipe bakwiye kwitega mu gihe cya vuba? Reka tubiganireho. AS Kigali yari imaze imyaka myinshi izwi ku izina rya AS Kigali. Izwi mu buryo bwuzuye nka Association Sportive de Kigali. Ni imwe mu makipe azwi cyane mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Ikipe ifite isano ikomeye n'umujyi wa Kigali kandi ikaba imaze imyaka myinshi ihagararira umurwa mukuru mu marushanwa y'u Rwanda. Amateka yayo agaragaza ko ari ikipe imaze igihe kinini mu mupira w'amaguru wo mu Rwanda, iri ku rwego rwo hejuru ndetse ikaba yaragiye igira uruhare mu marushanwa akomeye yo mu gihugu. Mu bihe bitandukanye AS Kigali yagiye igira abakinnyi bakomeye ndetse n'abatoza batandukanye b'inararibonye, ikaba yanahatana ibikombe bigiye bitandukanye mu Rwanda. None se ubundi kuki izina ryayo ryahindutse? Icy'ingenzi hano ni uguhindura izina kwa AS Kigali, ntabwo ari ibintu byaje uyu munsi, si igitekerezo cyavutse uyu munsi. Mu mwaka wa 2021 hari hamaze gutangazwa gahunda yo guhindura izina rya AS Kigali ikitwa Kigali Football Club. Icyo gihe ubuyobozi bw'ikipe bwari bwasobanuye ko izina rishya ryari gufasha ikipe kugira imikorere mishya, gutuma abantu bashobora kubona uburyo bwo kugira uruhare mu ikipe binyuze mu migabane. Ibi bivuze ko igitekerezo cyo kuba AS Kigali yahinduye izina ikaba yitwa Kigali Football Club cyari kimaze igihe, ariko ubu ngubu kikaba cyongeye kugarukaho mu buryo bufatika bahita bagifatira n'icyemezo. Izina rya Kigali Football Club se risobanuye iki? Iyo wumvise izina rya Kigali Football Club uhita ubona ishusho y'ikipe ihagarariye umujyi wa Kigali. Ni izina rishobora gutuma ikipe irushaho kumvikana nk'ikipe y'umujyi kurusha uko byari bimeze mbere ubwo yitwaga Association Sportive de Kigali. Ni izina ryoroshye kuvangwa mu buryo bworoshye n'abakunzi b'umupira w'amaguru haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko ikirenze ubwaryo ni icyerekezo ikipe izajyana nacyo. Impinduka ibaye mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buri gukora amavugurura mu byerekeye n'imikoranire n'amakipe. Iyi mpinduka ibaye mu gihe umujyi wa Kigali nawe uri gufata ibyemezo bishya ku mikoranire yawo n'amakipe y'umupira w'amaguru. Muri Kamena 2026 umujyi wa Kigali watangaje ko amasezerano y'imikoranire na Kiyovu Sport ndetse na Gasogi United atazongerwa nyuma y'uko aya makipe atemeye icyifuzo cyo kwihuza na AS Kigali kugira ngo habe ikipe imwe ihagarariye umujyi wa Kigali. Ibi ni ibintu bifite uburemere ko byerekana ko hari gahunda yo gutekereza ko uburyo amakipe yaba afite isano n'umujyi wa Kigali yakora ku buryo bushya. Umujyi wari usanzwe ufite gahunda yo gufasha amakipe agiye atandukanye, ariko nyuma y'izi mpinduka AS Kigali niyo isigaye mu makipe azajya bafashwa n'umujyi wa Kigali. Kigali Football Club se ikipe izayemeze? Iki nicyo kibazo abakunzi b'umupira w'amaguru bashobora kuba bafite. Guhindura izina ntabwo bivuze ko bahita bahindura ikipe cyangwa se ibihugu. Abakinnyi bacyakomeza kuba igice cy'ikipe, ariko izina, imiterere, imiyoborere ndetse n'icyerekezo bishobora kuba biri ku rwego rwo kuvugururwa. Amakuru y'abakinnyi ba AS Kigali mu mwaka w'imikino 2025-2026 agaragaza ko iyi kipe yari ifite abakinnyi b'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Kigali Football Club ntabwo izatangira amateka mashya ihereye kuri zero. Nubwo izina rihindutse, ikipe ifite amateka ya AS Kigali izakomeza kuba igice cy'umurage wayo. AS Kigali yagiye itwara ibikombe bitandukanye mu Rwanda harimo Peace Cup ndetse na Super Cup. Bivuze ko izina rishya rifite inshingano yo gukomeza umurage w'ikipe ya AS Kigali yari iriho nubwo yaje kubihinduka, ariko bakongeraho n'icyerekezo gishya cy'ikipe. Abafana rero ntabwo bareba izina gusa, barashaka ikipe itsinda, barashaka abakinnyi beza, barashaka ibikombe, kandi cyane cyane barashaka kubona Kigali Football Club iba ikipe ishoboye guhatana ndetse no guhangana n'amakipe akomeye nka APR, Rayon Sport ndetse na Polisi n'andi atandukanye. Izina rishya rishobora no kuzana amahirwe mashya. Ikindi kintu gishobora gutuma iyi mpinduka iba ingenzi ni uburyo ikipe ishaka kwagura abafana ndetse n'abafatanyabikorwa. Izina rya Kigali Football Club rishobora gufasha ikipe kwiyubaka nk'ikirango gihagarariye Kigali, kandi mu gihe ikipe ishaka kubona abaterankunga, abafatanyabikorwa ndetse n'abashoramari, uburyo ikipe yubatse, ikirango cyayo gishobora kugira uruhare runini. Ni nayo mpamvu igitekerezo cyo guhindura izina cyari cyaragaragaye mbere kandi cyari gifite isano no gushaka uburyo abantu bashobora kugira uruhare mu ikipe binyuze mu migabane. Abafana se bo bitega iki? Ku mufana wa AS Kigali ikibazo gikomeye ni kimwe: ese Kigali Football Club izaba ikipe ikomeye kurusha AS Kigali twari tuzi? Igisubizo ntabwo kiri mu izina. Igisubizo kizagaragara mu kibuga. Niba ikipe izabona abakinnyi beza, igakora neza ku isoko ry'abakinnyi, ikagira imiyoborere myiza kandi igashyiraho intego zo gutwara ibikombe, izina rishya rishobora kuba intangiriro y'ibihe bishya by'amateka.
ariko niba ari uguhindura izina gusa nta mpinduka zikomeye zikurikiyeho, abafana bashobora kutazabona itandukaniro rinini. Icyo iyi nkuru rero isobanuye ku mupira w'amaguru w'u Rwanda. Iyi mpinduka kandi ije mu mupira w'amaguru w'u Rwanda uri kugenda uhinduka. Amakipe arashaka uburyo bwo gukomera mu bijyanye n'imiyoborere, amafaranga, abaterankunga, abakinnyi ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga. Kigali nk'umurwa mukuru nayo ikeneye ikipe yayihagarariye mu rwego rw'umujyi wa Kigali. Ni muri uru rwego Kigali Football Club rishobora kuba rifite igisobanuro kirenze. Si izina risanzwe, ni izina ry'umujyi, ni amateka, ni ikirango cy'umujyi wa Kigali kandi ni icyizere cy'ejo hazaza. Muri make AS Kigali ubu iri kwinjira mu kindi cyiciro yitwa Kigali Football Club. Izina rirahindutse ariko amateka n'umurage bya AS Kigali bizakomeza kubaho ndetse no kugendana n'iyi kipe. Impinduka ikomeye ni ukureba icyo iyi kipe izakora nyuma yo kubona izina rye. Ese Kigali Football Club izongera kuba ikipe ihatana ibikombe bikomeye? Ese izongera kwiyubaka ikaba imwe mu makipe akomeye mu Rwanda? Ese izina rishya rizajyana n'impinduka mu buyobozi, abakinnyi n'imiyoborere? Ibi byose ni ibibazo bizasubizwa mu gihe ndetse n'ibizakurikiraho mu mikino. Ariko kimwe cy'ukuri ni kimwe, AS Kigali tuzi yahagiye. Kugeza ubu hasigaye Kigali Football Club nshya iri gutangira igishya cy'amateka cyangwa se amateka yayo mashya.